Bonekonsire Women Football Club iriyo netebekaniza kuritana ne ya URA mu mpakeze za ligi y'idara rya kabiri yihange ya FUFA Women Elite League kandi omuzano gunugwija kuzandwa chayika cheka hasandeje abakatandika kurunje mpakobwe barukusinge ya buhimba Lady Saints na goli 3 ari ubusho mu muzano gwazanirwa mu roho y'umukwezo kwire kandi bina masiko kusinge ya URL Kawempe muzire muri Dizento obwawe tuhereze kuzana na time yuba kweta buhimba cyabasa kugitera goals 3-0 kandi tino na URA Kacheka Stadium nayo tujinoho on Sunday kandi nicweta ba supporters ngo base kutiyamba base kutagira kugira tubase kusingura umupira oguma ntwenjera kusima mukama kandi tukumushaba kugira twongera twebembere umupira gutwine ha Sunday tukuzana URA tukumanka Kawempe tukuza kuba turi home kugira kutakoze Roma ko gwahwire 2025 tukaba ba champions ba Ankole Zone na bronze winners at national level team yite rukurunje itumanya ngo bantu bona betebekanise munonga umwaka ogu konkaditwe takusent competing kandi to defendinga ebikubi twasingire Bonekonsire kashara mu kwegita hatime zindo kuzana muri ligi y'abakazo kwenda kutungura umutindo gw'abazani okubahwera kwa yana kurunje mu mizano y'amashomero ga senior Bonekonsire girls all the way from Isingiro district aba TV West and Alogias byamukama